Mina iza swaka Chauke aka channel ya swaka Chauke TV. Ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel ya swaka Chauke TV hi kulisa channel leyi. Channel ya mina ri wexe I channel ya hina hinkwenu n'wina mi nghena ku mi subscriber n'wina mi nghena ku mi streama ti videos ta hina. Matsonga machangana ni ta kombela ku na n'wina hinkwenu n'wina mi ngeza ku mi nghena ku mi subscriber ku mi nghena mi fika mi subscriber mi click subscribe hi ndlela yo fana na le. So Matsonga machangana namuntlha na ta vulavula hi ti artist leti ti nga top aka music wa Xitsonga, leti ti nga le ka high rotation, leti ti nga le ku trending aka nkarhi lowu hi nge le ka wo sweswi. Mavo aka nkarhi hayi ka nkarhi lowu nga hundza aka nkarhi lowu hi nge le ka wo sweswi. Artist yo sungula Mayengani the president I artist leyi yi nge le milon'weni, yi nge le ka high rotation, yi nge le ku chayisiweni, yi va vulavula hi yona vanhu masiku hinkwawo. Mayengani the president u wela ka vona hi ku ya hi mina hi mhaka ku every time loko a humesa album yi fika tindleveni ta vanhu hi ku tsutsuma a swi teki na nkarhi. Mavo artist yin'wana leyi nga vulavulaka yona I artist yo njhe hi Makamu u humesi sweswinyana wa ku humesa album ya hala ka side ra HIV Makese. Album liya yi trending ngopfu nambi na sweswi ya ha ri le ku trendeni ya ha ri ku twaleni kahle album liya hi tin'wana ta album leti nga ta fika ti ya nyangatsa hi December kumbe kwala ku fambeni ka minkarhi ku ya le mahlweni because tinsimu to njhe vo Makamu a hi tinsimu to trenda sweswi ti fika ti humela moya ku fana na tinsimu ta ti artist tin'wana. Mavo I tinsimu leti ta ku ti lasta nkarhi wo leha because ti talele ngopfu hi message. Swa hambana ku ba message na ku ba remix yi fika yi tsakisa sweswiwani ku vi na swingomangomanyana swin'wana minkarhanyana yin'wana swa swihahampha. Mavo hahampha leswi swa swihahampha loko wo xi chayisa sweswi a xa ha bi xingoma lexiya mara hi nkarhi lowu a xi ri ku beni swi vangiwa ngopfu hi yini a ku na message a ko va sweswi hahampha swingomangomanyana just for vibe for nkarhinyana walowo kumbe nkarhi wo karhi. So message u lasta nkarhi wo leha and then sweswiwani ka ha ku promota munhu na Matsonga machangana ha ku promota munhu n'wi faka ka ti artist letikulu. Makamu u wela kona hi ndlela leyi kusukela loko a humesa album liya hi 2019 liya ya manyoro ya rirhandzu u vhete misalo ya fika twala ngopfu na la nga fika teka ti award I deserve award leyi nga yi teka misalo ya mhaka ku album ya ye a yi twala kahle na ngoma liya ya manyoro ya rirhandzu a yi twala kahle. So I deserve because and if you trend ngopfu yi fiki seta trend kulukumba. So xin'wana futhi ni nga xi vulaka hi Makamu I ku u creative misalo ya wa yimbelela u na voice ya unique yi kahle voice ya yena mapakele ma yena na Xitsonga xa xo hlantsweka xo basa. So wa ha ku n'wi promota hala ka side ra tinqambi letikulukumba aka nkarhi wa sweswi. And then ya ka artist yo njhe hi Mr Post vanhu vo ngo ala vanhu vo ngo pfumela mara Mr Post I artist leyi kulukumba ya le ka music wa Xitsonga. Ni va le hi Beni, ni va le hi Jiwani, ni va la Oscar, ni va la hi Mr Post 4 hi to ti artist leti ti nge le ku twaleni ka minkarhi leyi ka nkarhi lowu hi nge le ka wona. Hi to ti artist leti ti nge le ka high rotation. Ni nga rivali na Chavalala mani lavawani kusukela loko mina va tivini loko ni kha ni kula because I khale va ri le musicini kusukela ku hina ndhaku va himbeni huma swa Bermuda a ve se tshama va stopa ku trenda mani lavawani mani Chavalala. So I vanhu va yi 5 vanhu lava va nga le ku trendeni ka nkarhi lowu hi nge le ka wona kumbe lava nga le ka high rotation vanhu lava ku loko va humesa album ya twala. Ku na artist to tala ngopfu kuma ku wa twa album after 3 months va ku yi humi last month a va ku yi ba ngopfu ma swi twisisi swi vangiwa hi ku artist yale a yi le ka high rotation a yi big artist I ko va xi artistani hi ndlela yo fana na le. So Matsonga machangana case ni pfala kwalano ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe Matsonga machangana inkomu.